pa'n eistedd y Porc Peis, ynddo? Gael eistedd fyny fanna. They look for areas. Butch. Get in the over it. Fucking hell, did he plug your seat, man? Special delivery, Howard Davies. 3, 2, 1. Well, helo, croeso nôl, Howard yn y Garej. Mala. Nasal mutation. Yma, yn Henblas Garej. Ali pwy sy'n fan hyn? Dave Henblas. Ffordd wyt ti, Dave, la? Nice i weld ti. Diolch yn fawr am gadael ni dod yma. Problem. Petrol ar y ffordd? Ar y ffordd. Ar y ffordd. Dyn nhw dal yn gweithio? Dal i weithio. Ha? Petrol yn mynd drwy pipes na? Yep. Swing arm. Beth sy'n gen ti, diesel neu unleaded? Diesel unleaded. Petrol yn y pipes na i gyd? Yeah. Swing arm. Pump allan. Ti'n gyfod cael rhaid i testio bob amser? Oes na control, di hwnna'n mynd mewn i tilt i fewn, a ti'n gofio cofio fyna? Cofio, ne. Cofio. O, ie. Dych chi'n cashless neu automatic neu be? O, cash only. Cash only, wyt ti'n? O, yndi, Cash only, boys, boys. O, ie. Dyma ni, yndi. Cash only. Mala. A lle mae'r till ma? Mae yna till special ma'n does? Special iawn. Cloch fach. That's it. O, ti di cymryd lot o pres heddiw? Do. Oh, God. So, ti ar y count o siŵr mwyaf, wyt? Dyna nhw count i gyd. Hyn pres. Am eisiau hyn cardyn? Beth am y visitors yn dod ma te? O, mae'n un. Cash? De, cash. Ti'n dweud cyn roed y petrol fewn, wyt? No, mae'n cenw cerdyn fynd. O, gen ti cerdyn fysi. Dyma i, beth sy'n mynd fanna, Dave? Yr office fan hyn. Ie, yr office fan hyn. Fan hyn, mae'r bills yn cael ei wneud, ie? Ie. Aw, oil filters fan hyn. Beth i hwnna'n ffitio, Dave? Dim syniad o. Ha? Dim syniad. Dych chi'n gwybod gen ti rhyw system yma? O, na, dim system. Dim system yn gwybod? Dod yma, meddwl mae'n beth yma, a chalota, de. Lot o Land Rover space, ma. Oh, God, oes. Ti'n eisiau weld rhaid na? Beth sy'n fan hyn, a ni'n edrych yn gynharach, bod na certificate of service. Ie. Be di hwn, de? Ti eisiau chocolate biscuit? Na, dim da. Go on, boy. Na, dim da. Ie. Pwy o Jones Brothers, de? Jones Brothers, oedd y Cymru? Gynt ti? Ie. Dau frawd o'n i fynd. O, ie? Ie. Tom a Charlie. A ti a dy frawd wedi dod fewn i fan hyn yn 79? Ie. Faint oedd oed ti yn 79, de? Oedd ti'n oed ifanc yn dweud that? On. Ha? 15. Ie? Ie, 15, ie. Dal yn ysgol. Dal yn ysgol? Dal yn ysgol. A oedd Ken yma gyntaf, de? Ken a'n had. A oedd y dad, right? A mam, ie. A ti'n dod ar ôl ysgol wedyn? On. Wel, yn yr ysgol. A siw bod bobl yn cefnogi ti, bobl lleol, yn dweud? Oe. Ha? Oe. Lot o bobl yn dod fewn, ma. Oe. Lwcus iawn i gyd. Job i cael mechanics, fan di? O. Ha? Right. Di o'n nat. Gen i mynd i weld y workshop, te, ia? Reit, iawn. O, biscuits yn dde hefyd. So, ti'n cael cut fan neu be? Fan hyn o'r tanciau diesel, petrol a diesel. Petrol, diesel, ie. Faint o petrol a diesel sydd o dan y llawr fan hyn, de? O, dwi'n bod faint sy'n neud wan. Mae'r tank i gyd yn 10,000 gallons, de. 10,000 gallons. Yndi. A maen nhw'n llenwi'r tanks off y ffordd, te? Na. Ie. Referensio fewn, de? Refersio drwy garej. Ie? Ag i fan hyn. O, i fan hyn? Ie, tancar, six-wheeler. Six-wheeler. Ie. Pa ffuel wyt ti'n werthu, de? Cwmni, ie. Pwy bynnag da ni'n gael. Texico, neu? Wyt ti'n mynd rown y pris i fo, wyt? Ie. Oak fuel, ie? Oak, ie. Ond fan hyn mae'r garage, fan hyn mae'r workshop, fan hyn mae'r pethau. Beth am yr air yma, Dave? Beth ti'n meddwl o hwn, de? Allan yn y car heno, cael skids, ie? Don't think so. Don't think so. Fan hyn mae'r gwaith yn cael ei wneud. Ti'n ma, Ken? Ti di'r brawd hynna ta? Ken, ie? Wyt ti'n cofio dod yma cychwyn yn y garage? Do. Pryd nes ti cychwyn? 79? Ie. Faint oedd oed ti, te? 16. 16, 15. Ti ar y dad yn cychwyn? Wel, ia, Dave. O, Dave, yn ysgol siŵr amser. Oedd ddim yn mynd, digon. Oedd ddim wedi cael ei ddechrau allan. Beth ydych chi'n neud ma ran mwyaf? 4x4s o bethau? Na, dim rili bob math. Bob math. Da ni'n cael amrywiaeth o bob math. A ti'n creu motorbikes, ti'n licio rally cars neu gwyt? Ti'n licio rally cars, ond motorbikes mwyaf? Na. Ti wedi dod â motorbikes lawr i weld? Na. Aros, adre. O, wel. Wel, da ni'n eisiau stopio chi, achos a man stopping a man working is a criminal, de? Ha? Fel am hwn y dweud. O, Oli, pwy sy'n fan hyn, boys? Ffordd wyt ti? Dych chi'n all right? Dwi'n iawn, dach chi'n iawn? Ynden, great. Da iawn, dach chi'n cael synwyr yma? O, ynden ni'n cael good day. O, mae'n Henblas Garej, ydy. A hynny newid. Ha? A hynny newid yma. Dych chi'n customer yma? Yn do, gweithio mor. O, ie. Yma fyddai'n dod.
Yn costio ffortiwn, di. Na, mae'n syml iawn, mae'n gwasanaeth da Fi iawn. eisiau rhoi'n y prisio fyny, ten di, really. Gadwch i mi wneud appointment i'r dan car gynta. Right, da ni'n mynd i weld y toys. Ie. Hwyl. Wel, ma ni. Ac i'n toy shop, ie? Ie. Ie. Na ddim ar fwy o beth yn neud. Ie. O, mae o yma, Ali. Helo, Howard. Ffordd wyt ti, Butch. Fes i gen ti? O. Fath o brecwest hwyl ti. Palod o te. Fagots. Fagots. Siog pai. O. Siw bod allan o det ydyn nhw. Sorry. Pan o bita dim dede. Gwn i cael rhaid na, cup of tea later. Oh, look out. Look out. A hwn di baby ti, Ie. Oedd o lan neis dwi'n sefyll ar ôl sgofio. O, ti di dod o fo Llanrwst i ni weld yndo? Ti sydd wedi bildio hwn, de? Ie. Ie. Bopeth. Ond mae'r engine, beth sy'n hwn wan? Warrior yn hwn, does? Gen ti rhywbeth arall yn does yn un ti? Ie. Be di'r gwaniaeth? Gen ti'n fuel injection? O, Pwmps Petrol di hon, de. O, Pinto Peis di hwn, right. Diolch yn, beth ti'n galw? dim O, mae'n dal yn twin overhead cam, ydi? Di, yn hol pe. Ond based on Pinto... Pinto block. Ie. Na. Pryd nes ti bildio hwn? Yr injan. Car. 2010. 2010. Faint wedi wneud? 60. Yndi wir. Wyt ti'n cofio bildio fa? Do? Yndw. O, god, no. Dwi'n nefyd. Do, dwi'n gofio ildio, do. A o'n i'n sôn am y dirty word praise, na. Ond siw nes ti ddim wneud praise, na. Na, dim. Dim? Na, dim. Oedd o'n lyf, oedd? Oedd. Ddim yn aml iawn yn gamol o, hai fi gamol am wneud o. O, chwarae teg. Mae'n lyflu car, ynddi? A mae yna sŵn anhygoel ar yr engine ma'n does? Yr holby ma. Pwy sy'n bildio hwnna? Sherwood ar e. Sherwood hon. Right. Ffordd rifio ne. Mae rhywun eisiau Porc Peis. Llwyth nhw. Be wyt ti'n cofio am bildio'r car? Be oedd yn anodd? Na, dwi'n byd. Na, byd yn anodd. So Holby, Sherwood Holby, Ie. Quaif box, Na, ZF. ZF box. Be sy'n ar y cefn? Atlas axle. Atlas, ie. A be wyt ti'n gorfod wneud i'r car ma cyn y rali? Oes na... Dim lot. Dim lot. Check the levels, oil. Ie. Ynddi? Tynnau bolts fyny. Ie. Dim byd mowr, na. Na, so beth yn byd na. Rhaglen mewn te. Ond ar ôl y rali, falle fydd na mwy i wneud, de. Bydd wrach. Panels filler yn y panels. Pa'n o'n cychwyn? my- Be sy'n gen i fan hyn, te? Gen ni weld yr Quattro ma. Be di hanes hwn, Dave? Hwn gyda i 1988. Yes, yndi. 1988. Wyt ti di ail bildio fod o? No, yw 6 mlynedd nôl, a fi ddweud, dwi'n mynd i wneud yw o dan o i gyd. Ie. Suspension, tynnu ni Ie, gyd. ie. Dwi'n mynd i sbrio fo. Wyt ti ddim wedi sbrio? Na, dwi'n sbrio. Mae di cael good polish, yndi? Yndi. Nice, yndi? Mae'n well fel la i bod yn genuine, yndi? Os wyt ti'n ail sbrio fo, mae'n edrych rhy newydd, yndi? Be di'r hanes hwn, te? Be wyt ti'n mynd i wneud efo hwn, te, Dave? O, gadw. Car di seal? Card y syl, ni. Ie. Be di'r mileage arno fo? 88. 88. Be mae'n gyrru fel? O, ffyn y gar ni ddydd, oedd. Difflogs. O, uffyn y gar ni dydd yn doedd, cofia? Difflogs, Be di oed o? 83. 1983. 83, so wedi hwnna 17 and 23, 40 years old. Yndi. Yndi? Yndi. Oedd hi'n uffyn y gar yn ei dydd yn doedd? Be di engine te? 2.1. 2.1. 4 cylinder. 5. 5? 5 cylinder. 5 cylinder. Quattro. Ie. Dim sunroof. Dim sunroof. A analog dash. Analog dash. Analog, ie. Pan bod ar y slant te? O, no. Fel oedd o? Fel oedd o, ie. Oedd o'n rhi dofn i fi fewn siŵr i'r cario bonnet, Ie, doedd? ie, wedyn mae struts reit yn un, dyn Ie. Overhang, Ie, ie. ofnadwy, yn I does. cael distribution of weight, ynddo? Ie. Ond o'n dweud bod nhw'n drwm ar y steering, dyn. Ie. Siwr oedd hyn Michel Mouton, oedd hi'n... Gyd ti well fel Michel Mouton, ynddo? Oes, mae gen i. Siw gen i par. Wyt ti eisiau werthu hwn? Ti di wneud lot ar engine, de? Do, dwi wedi bildio'r injan. Ti di bildio engine? Da iawn, neud yr injan i gyd. Oedd hwnna'n gymleth i wneud, de? Na. Ti'n eitha cool, yn dwyt? Ha? Ma, dwra. Ti'n mynd poeni bod pethau gen ti'n twr o pieces nôl yn y box ar ôl diwedd? Na. Byth fel la? Na, ddim yn aml. Na. Dyw bod hwn yn lyflu. Na, ddim yn aml. Be di werth... O, oce, newn ni newid hwnna. Os o'ch chi'n mynd i werthu hwn, faint fysa chi... Syniad. Be di werth rhywbeth fel hyn? Sain, syniad.
Na, sa'n syniad. Siŵr gen ti syniad. 70? Aw, yndi. Gymaint yn yndi. Dwi'n bo. Na, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl? Na. Yn genuine, di. Os oedd wedi cael ei spray a pethau, wel, mae hwnna'n wahanol, di. Yndi. Oes na, dyn bach o red disease yna? Oes. Oes, mae'n dipyn bech, oes? Bach ar y bonnet. Ie, Bach ar y to. Fel, ie. Scabs bach ynddo. Be wyt ti eisiau gwneud, pryd fydd o'n di cael ei diwedd, be sy'n eisiau gwneud rhywbeth o'r do-cad ma'n dweud? Os yna jobs ys bech i wneud? Methu cael dorcad. O, ie. So, dwi'n mewn byd o'n e. Amser. Ie, dwi'n meddwl fyrra fi beintio fo. O, paid yn neud hwnna. Paid yn neud hwnna. Mae'n bach o scuffs yno, so... O'n i lawr yn race retro wythnos weitha, na cair fel un ar yn yr auctions yn doedd. O, ie. Weles ti'n prisiau nhw'n mynd? Weles ti'n prisiau y Cosworth na? Wow. 593,000. Ond o'n nhw'n cael 73, cofio. O'r projects tu ôl ni fan hyn, te, beth sy'n fan hyn, te? Mark 2. Mark 2. Mark 2. TCB ar ein? No, na. Nage. Customers. Cwsmer fewn. So ti sy'n neud y welding ma i gyd, ie? Ie. O, dim welding un, di o'n bolted Na, un, di bolt in, ie. Bolted wyt ti'n neud, dim yn welding nhw? Na. Pam, de? O, dwi'n meddwl. Historic spec. Ie. Ie. Wyna'n byd, ie. Ie. I land y mab sy'n fewn. O, look out. Be mae o'n mynd i wneud efo hwn? Malia. Road rallies. Newch chi cefnogi fo efo road rallies beth ydy? Dwi'n gweld hynny'n roll, rallies. O, na i gweud pam. Na, dwi'n meddwl. O, ti'n mynd big road rally man, na i gweud? Na, gan. O, ti'n mynd weld o? Na. So mae'na job efo hwn yn does? Mon, good. Gyn ti'r engine a bopeth? Mae'n un, oes, pinto. Oes, mae'n un ma. O, na, gwestiwn, gwestiwn. O, ti'n eisiau edrych ar... A beth di hanes hwn, te? Hwn. Oedd hwn, automatic gearbox yn does? Automatic tunnel. Automatic tunnel. So, gwrando fan, ti di roed hwnna fewn? Na. O'n original. Paid a dau, ti di bod yn torri fan hyn y dial. Ne, standard automatic. Sealer o fe. 1300 automatic. Mae rhain yn bring. Dyn. A dwi'n gallu weld y bwtyn bach o aeration yna. Drawn y gornel hwnna. Wel ydy'r dos na. Be sy'n mynd i wneud fanna te? Mae hwn i cael ei sandblastio, yndi? Sandblastio. Pwy sy'n mynd he? Ti'n gallu dweud? Ie. Ha? Cwsmer fewn. Cwsmer. Ie. So hwn yn very, very early stages, yndi? Very early stages hwn, di. Pryd fydd hwn ar y ffordd te? O, sam has dwi'n mwyn. Na, hwn yn... O, ti'n misio customers sy'n eisiau hes, neu gwaith? Na, gos. Na, ni'n godi gan yn dyn, nhw. Ynddo, o'i siwr. Wel, mi'n os preser dyn, de. So fydd hwn di cael ei diwedd erbyn dolyg? O, bydd. Bydd. Bydd, no. So ti'n dod allan o garej a ti'n dod lawr fan hyn am ar fi'n os a chwarae fan hyn, oed? Super. Ie. Nôl i fan hyn. Pwy awrach? Lovely. Dim Lovely. llawer mwy. Na. Ha? Na, dim llawer mwy na ni. Right. O'n i'n weld y forklift draw fan'na. Nawr, dy'r forklift i codi bwtch fyny i'r upstairs? Neu i codi'r cair fyny upstairs? Ceir. Oh, ho, ho, ho. Boi o boi. Ha? Chwarae teg. Ie. Hwn ti wedi bod yn bildio dros y lockdown. Y Covid, iaw, ie. Amser da. Aw, oed. A hwn di dy gadi ynddi? A hwnna di'r un, ie. Hwna di'r fuel injected, Hwnna boi. di'r un fuel injector, ie. O, mae hwn yn nice. Carburetors di hwn. Carburetors. Carburetors, ie. 48s, 50s? 48. O, mae hwn yn nice, ynddi? Ddim o wath hwn di da, do. Si lot amser o hwn. Si lot amser o hwn. Do? Do. Oed. A Sherwood yn hwn hefyd. Siwr bod yn hwn fyd, oed. Oed. O, mae'n lyflu yn dydi. Ha? Lle ges ti'r shell? Con Manchester. O, ie. Ie. A ti di wneud bopeth i hwn, do? Bopeth. Be mae hwn, te? Pan mae hwn allan, ti fewn fanna, te? O. Rhyw syniad arall i wneud? Syniad arall, ie. Handiach o fanna. Allan o ffordd? Ie. A wneud yr olwyn ddim twtio fo? Na, roi di wneud, na. Na, roi di bachu, na. Dyw, mae'n neis yn dydi. So, Sherwood engine. Ie. Be di'r exhaust? Tony Law. Ie, Tony Law. Tony Law di hwnna, ie. A wedyn, gearbox? ZF. ZF. Atlas, eto. Ie. O, mae'n neis yn dydi. Dacles yn dydi. Coil ar hwn hefyd. Coil, ie. A similar electronic ignition efo nhw'n egos? Oes, oes. Illuminations ar hwn. Right. A Bosch. Ond ti dal yn cael y coil? Ie. A dyn Lucas ar y llall. Pam nes ti newydd? Mae'n eich bod y illumination yn well. Yn well, yndi. Ti di bod allan efo hwn, de? Do. Hwn di wneud un yn Garhol. Yn Ranges. Ar y garhol? Ie. Yn y ranges? Yn y Ranges, ie. O, lyflu. Just i. Nawn ni wneud y drws, the door test, ie? O, wel.
O, lyflu. Chwarae teg i ti. Nawr, hwn yw'r car. Hwn, ie. Sŵn y car yma yn special, di. Yndi. Mae pawb yn dweud, ail y man, O, ie. Dave Pritch yn dod. O'r injan allan o'n e. Be di hanes yr engine? Sy'n byd yma yma? Na, i fan e. Be di hanes y top yr engine ta? Be di hwnna wan? O, hwnna. Achos, pryd oedd o? 7980, ddar i Ford eisiau mwy o power yn dod Do. So wnaethon nhw fuel injection. Do. A dyma be di hwn. Ie. Wnaethon ni weld hwn efo sylw e, do? O, ie, do. Oedd o'n redeg rain yn doedd? oedd. Ac o'n i'n gofyn iddo fo sut oedd yn gweithio a hyn a llall. Ie. A so mae'r belt yma, troi y shaft yma, Yndi. a mae hwnna'n wneud fuel injection. Efo. Belt fuel injection pump di hwnna. di hwnna, fel. A wedyn mae yna controller rhywle, yn does? Sy'n sgwrtio fuel fewn i fanna. Ie. So dim yn cael carburetors neu gwaith. Injector yn un. Injectors o dan fanna. Pedwar hwnnw. Un bob sy'n Be di hwnna'n neud? Ydy hwnna'n engine yn sgwrtio fuel fewn, wyt ti'n mynd gofio signo Na. fuel fewn. Achos efo car arall, Mae'n mae signo i fewn trwy carburetor yndi. Dim, A gyd wyt ti'n neud i agor y plenum i gadael fuel i fewn. Efo hwn, mae'n cael ei sgwrtio fewn. Sut mae'n cael mwy o power ti, Dave? O, pressure, fuel, de. Right. Compression ratio. Right. Bob beth yn wahanol. So mae yna fuel yn y pipes yma i gyd? Oi. Di o'n gymleth? Oes na berig o mynd ar tân? Neu? Na. Dwi'n wedi cael tan eto. Na. A faint mwy o power sy'n allan o fuel injected engine neu carburetors? 20 fach? 20 horsepower. 15, 20, ie. Be di'r teimlad yr engine? Di o'n well na hwnna? Anoddach i drio. Mae'n anoddach pam Anoddach i hynny. drio, yndi. O, fe eisiau... Si eisiau cadw'r erth hynny? O, I cadw hwn yn troi? Ie. Faint i oed yr engine yma, te? O, hwnna'r un oed ar car, so fes ni'n deud 2012. So ti'n dweud bod engines di dod ymlaen yn y 10 blynedd dwytho? Di Sherwood di wella'r engines? Yndden, beth yn para well, yndden. Ie, yndden. I fod. Yndden. O, lyflu. Mewn ti'n neud efo hwn, de? Oedd hon di wneud 900-ish 900 stage miles. Ond mae'n 5 fuel pump ar hwn. 5 fuel 5 i gyd, oes. Mae'n un mechanical hwnny. Right. Un yn y boot. 4 Be di pressure y fuel yn dod fewn yna? 120. Be? PSI. 120, 14 PSI to the bar. So maybe hwnna, 5-6 bar. 120, rhyw 8.5 bar, siwr i fod, ynddi? Normal fuel injection. Dial, mae'r pipes yn dal efo pwysio ymlaen. Sy'n Jubilee clips yn byd yn nhw? Iasi. Dew, dwi'n surprised o hwnna bod y pressure, mor gymaint o pressure yn cael ei fewn. Di hwn di bod yn reliable engine a car, te? O, natwy. Good. Yndi, o, natwy. Ond mae'n drud os ti'n mynd yn wrong, di. Yndi, dyn drwg, de. Llwyth o ddarnau. Mi eisiau neb weld o'n ei gwesti. Pa diolch ar y ddarnau, boys? O'na hen blocks, heads. O, beth hwnna? V8 o'na. I be? Rover. I arall o'na V8 block. Oes, bloc arall o'na. O, mae wedi bod yn lyflu weld y toys, di chwarae teg. A dwi'n licio'r shed ma, mae'n special, ynddo ni. Yndi, ynddi, neis i weithio. Mae'n siŵr, ynddi, a mae'n ddigon o golau fan, does. Oes, o'na. Be mae cog Ken yna, lle mae o'n gweithio te? O, ynddi, neis i weithio. Reit. Mae'n i ffordd, ie? Ie. Di o'n werth i wyn, mynd i weld o? Yndi. Oes. Gen i cael panad gyntaf te, ie? Oes. Awn i fyny fanna wedyn. Reit, spot on. Helo! Rhoi. Ffordd wyt ti, Dion? Ei da. O, am lle, ynddi? Dyna newydd bod efo dy ded, wan. A Uncle Dave. O, diolch yn O, dyn nhw'n gall, nag den. Dyn nhw'n gall, ne. A panach, na. O, panach, ne. Oedd, oedd dod i gar, a cael spin yn i gar. A sy'n mae hwn yn lle wahanol, di? Ynddi. Be iawn, da chi'n ei fan hyn, te? O, ffidlan. Be di hwn, te? Be di'r car ma? Raleigh 9, dio. A be wyt ti'n neud? Ti'n bildio y body panels ma i gyd? Ie. Ie? Ie. Be di'r pins ma, te? Clecos neu skin pins, di, ne. Right, ti'n tynnu rhywun allan, oed? Ie. A wedyn ti'n rhoi rhywbeth fewn, oed? Ie, solid rhyfyd. Wyt ti'n peintio nhw fan hyn hefyd, neu? Just neud y bodywork? Just neud y bodywork, ie. Aw, mae'n y gwaith ma'n does. Da ddim yn licio peintio. Lot o bobl. O, mae'n y pren yn ddiawl, mae'n efo screws. Oes. Faint wyt ti wedi bod yma, te? 12 years, dim ond. Do. Be ddiawl di hwn, te? 1960s fatha project car, dio. Ie. Ie. Di hwn yn racing car neu road car neu be? Ie. Oh my god. Pwy sydd wedi gwneud hwn? O, fi ar newn, ie. Do. Ti wedi bildio hwnna i gyd? Do. Do, wir? Sut wyt ti'n weld i fo efo'r ffôm fewn, de? Job, mae'n mynd ar dan. Dyna be o'n i'n meddwl, de. Sut mae'r car ma di dod, de? Efo'r ffrêm ma i gyd?
Ie, ni wedi cael y mewn kit o bit, so... Hwn o kit o bit. Ie. Ti di wneud y set na hefyd? Na, just trwsio. So, fydd hwn yn metal panels i gyd, ie? Alloy. Alloy. Ie. Alloy panels i gyd, ie. A pa engine sy'n hwn, de? Dim ond ni... Dim yn siŵr, beth i 2.7 4-cylinder. O, ie? Dim ond rhywbeth o led yna. Wyt, ti sy'n bildio'r engines fan hyn hefyd? Na. Na, mae'n ein cael. A gyd wyt ti'n neud i'r bodywork, te, ie? Just bodywork. Bodywork. Ie. Just aluminium work mwy na'n byd. O, ie? Aluminium. Ie. Nice, yndi. Ti di cael... Sut wedi awd wedi cael y shapes ma ar hwn, de? Wel... Mae yna shape fan hyn, does? Mae yna shape arall fan hyn. Lamp sits on body not too far from where. Weld. Instructions i pwy, ti di hwnna? Dwi'n siŵr iawn, ta. Ie, just English wheel a morthol doli. Be ti'n feddwl English wheel? Nes i weld rhywbeth. O, mae'n dair yma. Gen i mynd i weld nhw, te. A dyna sut wyt ti'n siapio y metal, ie? Ie, hwnna'n un nhw. Yr un glas, ne? Ie. Pullmax, di ne? Ie. A ecold efo, ne? Ie. Un arall i shrinkio. 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 A hein dyn. So, wyt ti'n dal y pisiwn o metal fyny, Ie. a siapio fo ar hwnna. Ie. Be sy'n digwydd, mae hwnna'n plygu o lawr, yndi? Ynddi, dyma ni be olwyn, ydych chi'n Ie, bigo. ie. Wyt ti'n newid rhoi na? Newid hynna anvils, ie. Anvils di na. O, fanna yn y stand na. Ie, so... Os ydych chi eisiau'n fel ma, Ie. mae'n cadw fo'n sythach ffordd ne. Ie, ie. Ac yn disgyn Ie. ffordd ne. O, Yn mae hawdd. pisiwn o metal yn dod i dangos i ni. Gwch chi go. Go on, then. Gwch chi go. Ne, dwi eisiau weld be wyt ti'n neud gynta. Wel, Gai go wedyn. o, ti di disaster yma wan. Dyda fod ych eisiau siap mwy ffordd ne. Ie. Ac yn cadw fo'n eitha syth Ie. ffordd ne. Ond mae anfil man. Ie, Siapio ocê. fel endi, so... Just... O, dwi'n gallu bod yna. Reit. O'n i'n disgwyl ydi hwnna. Troi ar ben ei hun a neud nhw sŵn a bethau. A ddyn, O, ie, li. ni'n gweld faint o Yndw. lumps. Yndw. Ie, A sut ti'n gael y lumps na allan wedyn, te? ond mynd yn lot mwy... Lot mwy. A Llai dyna o sut mae pethau bresir. fel yna yn cael ei wneud. Ie. Hand-built, te? Yndi. Yndi. Oriau o nôl cymlaen. Oria. Di'n job fawr, te? Gyn i fel. O, sy'n ni'n licio wneud hwn am pnawn. Ie, a prawn am 5 wythnos, rech. Be di hwn, te? Fly press, di hwnna, e? By press. Fly press, ie. Be mae'n wneud talle? Ie, ie. Neu tyllau, neu just wage tyllau, neu Be mae hwn yn wneud? just cold saw, chop O, saw. chop saw di hwnna. Ie. So, mae yna tor o gwaith metal yma. Tor o weldio. Be wyt ti'n neud? Aluminium welding te. Mae hwnna'n special, yndi? Neu gas, dyn ni lafod Gas. ni isio, ie. Gas. Trio beidio tig weldio ddim byd. Pam te? Cracio. Cracio. So gas yn well, ti gallu gwneud well job, wyt? Ie, mae'n mwy fatha i'r period, yndi. Be di'r frames ma fan hyn te? Be di'r reina? Type 51 Cooper, dwi? Be di o? I jig, i bildio body shell? Bildio chassis, ie. Daw. So, ti'n bod y hen cair ma wan, ti'n weld like a Jaguars a bethau, y hen rai, efo shapes fel la. Fel la, ond nhw wedi cael ei wneud, ie? Rhan fwy o nhw? English way, dwi'n edrych yna. English way. Ie. Hand-built. A mae gen ti'r Italian way, di fatha, be ma'n gael o'n trip hammers. Ie. Ac lot mwy o fatha... Oes na massive skill shortage wan yn y ffaith yma o wneud pethau? O, sem llawer yn wneud. Lot o bobl yn wneud y job man, agos? Achos bod o'n mor labour intensive? Ie. Dwi'n meddwl sy'n neb yn Cymru, do? Agos? Dwi'n meddwl. Oes na lot o angen, oes na lot o bobl yn dod trwy drws ma a dweud, allwch chi fformio hwn, neu... Da chi'n cael ddigon o gwaith? Digon o gwaith, nen. Ond dyn ni'n lot o gwaith ni'n hynny'n tyfu. Right. Hwn. Be di hwn, te? Riley 12.4 Riley di hwn. Riley 12.4. Ie. So be di'r pren ma, te? Buck. So hwnna di'r siap yn cychwyn? Hwnna di'r guesstimation o... Right. O beth dyn ni isio... Right. A ti sydd wedi gwneud hwn, ie? Y pren ma? Ie. Right. Achos o'ch chi'n bilder o blaen, nes ti ddeud, no? Tam bach o plai? Wood butcher, ie. Wood butcher, ie. So beth sy'n digwydd wedyn, wan? Sut wyt ti'n dechrau, flat piece of steel a aluminium, a dechrau plygio? Ie. A be fydd mynd fan hyn wedyn? Os na rhyw metal yn mynd fan hyn? Steel angles yn Right. dewis i'r car yma. O, na fod. A dyn, ie, mae hwn yn cael ei dyllu Right. i rivets. Ti'n gorau setio'r siap, Ie. ie, i gael y floor
panels. Ie, ti'n gallu cael hwnna'n cicio fyny, ie. Na. Dyna ydy'r gwaith mwyaf setio bethau. Aw, mae yna gwaith ma'n does. Ond unwaith mae'n set up, mae'n... Wyt ti'n mynd yn bod, ma te, yn gwneud y gwaith ma mor sort of... Be wyt ti'n weld? Wyt ti'n gallu weld y job di diwedd, te? Wel, yn y dechrau weithiau mae fatha... Oh, God. Oh, God, how long have we got of this, te? Mae yna un sydd wedi cael ei wneud, ie? Ie, 1920s mae Aston Martin, diwa. Faint o pieces o aluminium sydd fan? Ie, so mae'n ti top y cwmffon, Ie. a dyn yr ochrau, Ie. a dyn mae'n joint yn... So ti'n wneud y ddarned ar y ffrem ma, wyt? Ie, ti'n gwybod beth, ie, ar niwsio'r y ffram yna, mae hwnna'n ash frame, diwa. Ie. A dyn, ie, trio byd gweld y welding, di'r... A wedyn, wyt ti'n peintio hwn? Wyt ti'n mynd rhoi filler a beth ti'n gael? Mae hwnna'n cael ei engine turnio, Ie. a clear lacquer. Right. Ei, A fatha na gyd, tint o mae lacquer, ie. Diolch yn cael ei peintio. Wel, So na- bwysig bod y... Pa rhai bobl yn rhoi tint yn y lacquer. Right. Fatha- A lle mae hwnna'n cael ei wneud? Mae hwnna'n mynd ffwrdd i wneud hwnna. Ie, yndi? mae'n... Ie, dyn ni'n gwybod pwy dyn ni'n iwsio fel arfer. Right. So ti'n gyrru nhw o fan hyn yna fo. Ie, so Wyt ti'n dyna fo. A dyn nhw'n mynd o fan hyn fel cair sy'n yn mynd, neu da chi'n just wneud y bodies? Just the bodies. Just the bodies. Yeah, just rolling chassis. Ie. Dod, barod i gyntaf. Lle iawn nes ti dysgu'r crafft na te? Ti'n mynd coleg yn dogellau i dysgu rhywbeth fel hyn, edda? Na. John Thomas yn mancw. A John Thomas. Ie. John, Siamai was. sut mai? Dwi'n iawn, ffordd wyt ti? Sut mae dy Gymraig di? How is your Welsh? Dipyn bach. Dipyn bach. What a fascinating place you've got here. It's incredible. And the skills that are involved in doing this, fantastic. Yeah. It's not it's a craft, isn't it? It's a... Yeah, it's a funny thing. You've got to really want to do it. Yeah. It's a way of life, really. How do you get the vision of the finished product? Well- How do you know what you want? Well, I think with these, it's always an engineering problem. So, like for instance here, you've got the height of the radiator. So you've got your fixed datums. Yeah. So you've got to make something by everything's a compromise. Right. So you've got your fixed datums, and then you try and make it beautiful. Have you got plans to work from? No, Nothing? no. We do it the Italian way. It's all by eye. All by eye. And just make it up as we go along. It's fascinating. It is fascinating. It's creating beautiful motor cars in a very different way, isn't it? Yes. Yeah. It is, Yeah. really. And you start with a base chassis, Yeah. which has been engineered by somebody else. Well, back in the day, so Right. this is a Riley saloon car, Right. which the body had rotten off. Right. So you removed all the rotten body. Well, and now you're... when I bought the rolling chassis, I don't know, 30 years ago, it was just been lying in the shed for years. So then, How much, when you finish this car, how much will it be worth then? well, I've just sold this, so that'd be about 35 grand. And will that cover the cost of you doing all this work now? Yeah. Yeah. And will the car be running and going when you sell it? No. I've You sold sell it. it as a... It is someone else can paint it, Right. And then yeah, because we don't do that. Fascinating. And this is these fuel tanks Yes. that Dion has built. Oh, they're a fantastic bit of engineering, aren't they? Yeah. Huh? Yeah. Now, he was claiming that you taught him. Well, I probably had the edge over him for about 6 months. Right. And then, from his lineage, he overtook me, and I'm his slave now. So. Right. Where did you learn then? Who taught you? So, growing up here on the farm, I knew that it was going to be difficult to make a living just on the farming. Right. So I went off to Suffolk and then worked for a chap called Nick Paravani, Right. who used to work for Team Lotus in the 70s. Right. Then he had a company called Competition Fabrications. Right. And so he's Italian extraction. Yeah. And so I worked with him, and we used to do work for the Shuttleworth collection, which is all the aeroplanes. We used to do work for Classic Team Lotus. So all the tub work for the 1970s Formula One cars, right the way back to the turn of the century. And then Bugattis, Maseratis, anything, motorbikes, we used to do all the fuel that needed tanks. shaping and forming. Well, basically, anything difficult. Okay. So anything no one else can do, Now, it would come to modern day us. racing cars wouldn't have these skills all and carbon technology. fibre It's all now. carbon fibre Different, pressed yeah. and pressed. But this is back in the era then, Yeah.
when you know, people spend hours building. When labour was cheap. Yeah, I suppose Yeah, so. yeah. When you see, I watched a programme about the classic Jaguar. Yeah. And they had a guy that spent hours doing that, the shaping this kind of stuff. That's the era you're in. Yeah. I can see some fantastic pictures on the wall here of finished products, I assume, yeah? Yes. What can you tell us about these? Let's start over there. Right, so this... I can see the body, the wings and the... So, hang on, I'll get a longer one. longer stick. Longer stick. Everywhere I look, something takes my eye here. Fascinating. So this is a Maserati 4C LT nose and front cowl, that was smashed up at Goodwood with a chap called Willie Green driving. Yes. And he was thrown out the cockpit, snapped his knees backwards. So we fixed that, did the chassis. Then this is a Gilby, then the inlet manifold for the Webbers, the wings. And that's all done on those pressing machines and stuff over there, yeah? Well, the better you get, we've got all the fancy equipment, but generally we do everything with a hammer. And occasionally we'll use the... And these are finished cars here, then I can see. Yeah, so all these are Bugatti Type 30. And what's the value of a Bugatti Type 30, then? Well, they're sort of unsupercharged. They're more of a road car. So, to be honest, I'm not good on the values, but I'd say 150. 150. 150. I would think, speaking to you now, that you're not a man who worries about material things. You're an old school engineer. If you looked at something, you want to know how it works and how it's made, rather than its value at the end of the day. It doesn't interest me. No, the I can value. see that. I just like making things. And there's some more. Yeah. So here, that's a Talbot. Right. And then this is the chassis of the Maserati that was all crashed and bent. So we had to make a jig on the surface table and straighten that out. And you make the jig before you make the panel. Yeah. Just cutting across, one question. What's the story with all the bottles of wine? Well, are you an alcoholic? Yeah. Because there's some really nice bottles of wine there. These are all from these are all the decent bottles. Right. Okay. We like going to Paris. I can see a nice little Chablis there, the Sancerre. Yeah. There's some fine wine there, actually. The little I know about wine, to be honest. Something else caught my eye over here earlier on. Some other pictures, which I still can't get over the fact that you made these petrol tanks here. What's the dent for, then? Is that to make it stronger? Yeah, so these are just the swage lines. Swage line? Which gives it a it's lot not a dent, more is it? It's a swage line. Swage line, yeah. How do you put that on, then? Well, there's various ways, but with the Pwmps, which the glass, the blue machine there. I want to see a swage line being put on. So this is something else? Yeah. What's that? So that is exhaust for a Morgan three-wheeler. Right. So that we had an original one and then made two new ones. And then that's for the HT leads from Maserati. Right. That's another Maserati, the head fairing. This looks a complex thing. That's a Rolls-Royce. Chap did that. All this was done in Norfolk when I worked. Oh, when there. you worked down in Norfolk, okay. Then this is exhaust for a 6cm Maserati. This is a sort of Le Mans type car doing a roll cage. These Petrol are tanks. Series A Vincent HRD motorcycle. Stainless steel sides, E-type jag. E-type jag. And then this is Delage 2LCV. The exhaust comes out here with the louvers that go around the corner. Yeah. To get the air to go into cool exhaust. Well, to cool it. That's a V12 in there. Generating massive amount of heat. Yeah. This car was the first V12 Grand Prix car in 1924 or something. And then Enzo Ferrari saw this, and that they say gave him the idea of him producing his V12 engines. Right. And I remember having that on the dyno, and it's got the tiny little pistons, and it sounded like back in the day, a sort of World Superbike 754 howling. Incredible that was. So that's but that car, you would be it wouldn't be for sale, but if it was, you'd be looking about £10 million for that. God. Is that car still running nowadays? Yeah. That's in a collection in Switzerland. Let's just see you. Can you put a swage line in a bit of metal for me? Is that something you can do simply? Well, I'd have to change the tooling. Oh, right, okay. So show me which tool you use that up. I can't visualise how you can get that big dent in a piece of metal so easy. Well,
you've got... So this machine here, Yeah. you make all of the tooling. So Make the tools? Yeah, so that angle iron on there, Yes. because you need to change the angle of it Yes. for... To get the slope. So to get the flow, Yeah, yeah. I can squeeze it or spread it by lifting that, then running it through there to spread or squeeze it. Does it vibrate or does it? How does it do it then? This top just rams up and down. Can I see that going? Yeah. So that would be... Oh, so I that see. just Yeah, runs yeah. through there. And then these would be the tools. This is fascinating. How? So to I make your see. swage... I see. Make the swage. Yeah. So that would be That- going that- up and that- down, that would knock the- and then yeah. you just run the panel through. So this tool, any shape... How do you get the bend on the tank there? You've got the swage line, and then you've got the bend on it. So do you put the bend on the panel first? Yeah, bend on the panel first, which Right. you can either just bend over an old gas bottle or Oh, put you it through spoiled the it for me rolls. now. Bend over an old gas bottle, you said. There's nothing flash Oh, doing this. I tell you, this has been fascinating. It's been absolutely incredible to come here and see, well, what I would say is old school engineering at its highest, but in a fantastic environment where Well, you're... the thing is, because Nick, who taught me, he said the biggest honour I can pay him is to share the knowledge. Yes. So, and then Rhys at Bryn SM, J. Lloyd, he said, an apprentice should always master the master. Yeah. So the fact that Dion's miles better than me now makes me very happy. Fantastic. And where do you see this going? I mean, you know, are you going to... Well, it'd be Dion and his kids. Right, okay. Will, that's where it's going. Because, you know, I think, you know, if I'd been a young man here on the farm and there was somewhere like this doing this sort of work, I would have been banging on the door. Yeah. But I had to go all the way to Norfolk to learn my craft before I could Is come there any home. next generation John Thomas is coming through then? Afraid not. No, afraid not. no. Okay. So Fantastic. so, Thank you very much yeah. for allowing us in, because this is pretty special. Yeah. And I'm blown away. Yeah, I'm Thank glad you. you like it. Diolch yn fawr.